Hawar ke hadang kang sai ka chuti kilong le ara da phan sarkar pen ke ra pinangji pura usuka song pen edio phan pin pura lo ke pajerdam Inut ningkan kretrok arta oso kopilia royalong lang kijang Karbi Anglong along le Meghalaya phan pidet prote Manipur asonsi ami hi tok monji pusi KSMI phu crossang hopen ke pangdak Karbi Anglong get ready for the biggest fashion week second edition of the runway show organized by One Unit. The runway show is a platform to support aspiring fashion designers and fashion enthusiasts. Audition happening on 26 and 27 of August 2023 at Deepru and Dongkamukam. Mark the date and don't miss out. For more details, contact 9577216416 or 8638761346. Kardom, Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time Berta, Angton Pen, Arjupanik Tha. Pining Surihini Rain Korage Thomaninkan, District Angkang Pialong, Arvi Ki Jangapai, Kijum Pigajok, Ke Ongdong Saika Chutiki Aradum, Hidi Saika Chutiki Dunlong Lepen, Hangjo Hanghai Asonsi, Dokoklo. Lasonsi Hawar Ke Had ADO Sarkal Angkang Setami, Ke Ongdong Aradatuma Banki, Sai Chutiki Long Lesi, Ke Onglu. Karbi Anglong Aradatum ke Jesemet Pantrok Sirke Babangke Saika Chutiki Arat Saide. Bonda Pining Banke RV Kavedet Ajok Saika Chutiki Aradatum Long Lake Joy Asonsi Mandetlo. Bangso Putak Sorkar Pen Akira Pedoponangji Puru Akimang Padoponsi Pini United Students Union of Karbi Anglong Asong Pen ADO Harakat Circle Rajdeep Katharapan Pinpuralu Pajirdam. ADO Hawrakhat Circle Rajdeep Kathar Pen Usuka Asong Pen Kachingki che Thampon Pedoponsi Pherangke Thengno ke Pachini Pon ke Nonamat Rong Trok Kebra Troksila Pen Don Pharohini Ra Thongke Bra Isi Atuma Phan Survey Pon Tanglo Laso Ting Pen Latum Do Anabangke Sai Chutiki Pon Long Letetlo Bangso Dima Bangke Hanjang Budma Nempola Pen Kaprek Asai Sitami Klempon Longjila Pen Achili Sitami ADO Hawrakhat Circle Pen Pipajir Pon Popusi Usuka Tiripi Amaipu Bibison Teron La Pen Chundang Jintu Hazarika Atum Nang Pachini Dun Hawrakator ADO Agriculture Departmentor ADO Dangoriak Aji Ami Lok Korisu Lok Kori Ekhon Hawrakat Regional Ho Ekhon Dabi Ekhon Ismap Potra Prodan Koru Ami Ismap Potra Ekhon Ami Kau Je Amar Karbi Anglongor 80% 90% Kheti Hisape Manhu Jibika Hisape Teoloke Thake Kintun ইতিয়া এই বছৰ আমি লক্ষ্য পাইছো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এবাৰ বৰষুণ নোহোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন মানুহে খেতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই হেয়ে আমি আজি তেওঁক ক'ব বিচাৰো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক যে এগ্ৰিকালচাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যোনবিলাক আছে যোনবিলাক খেতি নোহোৱালে তেওঁলোকক যোনবিলাক আঁচনি তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰসকলৰ যোনবিলাক তেওঁলোকৰ যটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকক কৰি দিব লাগে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা হেয়ে আজি আমি তেওঁলোকৰ এখন দাবী এখন স্মাপপত্ৰ প্ৰদান কৰা আৰু লক্ষ্য কৰ পাওঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যোনবিলাক তেওঁলোকে পানী যোগান ব্যৱস্থা থাকে কিন্তু আমি ইতিয়ালৈকে কোনো লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই তেনেকা যেনে ধৰণত পানী সুবিধা থাকিব লাগিছিল যেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থাৰ পৰা আমি কিতন ইতিয়া যেনে ধৰণত দেখিব লাগিছিল ইতিয়ালৈকে আমি দুৰ্ভাগ্যজনক লোকে 19% arar tungge saikatiki pan sikireng sa pinning aningal mangke arwe akadure mate arwe kabudia pan jok saikatiki arar tum dame saitiki longle jasi longle tame la puji longle ki joy because on silitum khairam longlo jase met ped mangke edio harvard circle angkang Nonamat pinning arbe kabudia pa jok pinning mangke saitiki long deson si thairam longlo la pen bangso puthak prabjin pen la saikatiki longle dara tuman सरकार हिन आकेरा पिपोनंगी बामांगसो आपुथाक आकिमांग पदोपन सि पिनि निरितुम असोंग हिन पेन एडियो हारगर सर्कुल फान पनोंग सि पिनपुरा लो तमे पाजी पनलो हावर के हाथ पेन हरसिंग रोंगपी कार्बिंग लोंग लाइव West Karbi Anglong District Kheroni Police Station angkang Das Bostia Rongalong inut ningkan kretrok arta uso karon das kidamtang pai ni phai kretrok arni anerlo chitim aporahut ajir potum pen kopilia royalong langka chinglu damhut kopi koson penone langjang chokkosi berta longpon langki jang chok
Karon Das Indeng ner kepsi Loke Charlie Bomlang Bangso oso aning ke mesena bang phu lapen Loke Charlie hin anat sitame aning reseda bang phu pusi rongara ta tumpen thampon Bonta patumi anerlo chitib chira hot ajir po tumpen langka chinglu dam aphan Kopilia royalong an chinglu dam si piko son peloni langjang choklo Bangso bertara datum arjulong si langke jang chok karon da sabang atum ke palong ji aphan ra datum kiri cheto dun ফার্স্ট হয়েছে একটু গাঁৱতে ফার্স্ট এইটো ঘটনা কি গাঁও আছিলে এটা দাসবস্তি খেৰণে ল'ৰাৰ নামটো কি আছিল ল'ৰাৰ নামটো কৰণ দাস কৰণ দাস আৰু তাৰ দেউতাৰ নামটো নিৰঞ্জন Kidam tang apor hut pen sitami bangso arong along pen ki lapuson lang ke jang bang avi pin lang pusi rongara datum pen thampon এনেকা এইটো পানীটো বহুত দূৰ আছে এতিয়া মই প্ৰশাসনত মই মাতিছোঁ প্ৰশাসন আহিলে আহি পেলাই চেক কৰিলে এতিয়া চেক মানে তেওঁলোকেতো একো কৰিবলৈ নাই আমাৰতো হেৰি আহিব লাগিব হামৰাঙৰ পৰাহে আহিবলগীয়া হৈছে এতিয়াতো আবেলি হৈ গ'ল সন্ধিয়া হ'ব ৰাতিপুৱাহে অহাকালিহে হেৰি কৰিব Bangso Birta Kironi Police Station atuma phan parju ponlo laso ting pen raikom sai khia tum sitami nang pali dun si BD sore nang pidon lo lapen kangbodet abanga pum ke palong ji aphan SDRF atuma phanta pachini ponlo Bon sitami SDRF ke doka hel o ajok pini adap nang pali si kiria sai deng ponlo puta nang pachini dun Kironi pen mohanteron Karbiang Long Live Kidam tang pai ni phai kret trogar ni alam ki kedo West Karbi Anglong pen Meghalaya State West Jantia Hills District Ahoy long kidam tang chiklo jon phong bong suluk sodak among we kejap adimalong Ahoy alam aputha ke pangsam ji aphan pura Assam Minister Piyush Hazarika West Karbi Anglong Khandulia long wangsi Meghalaya pen Assam Sarkar bong chingki chingwai ponlo West Karbi Anglong pen Meghalaya Ahoy long longle Ahoy alam pen ajok Kaiso hejan ke charwo alama bangke non het pen alam ke kalilo Ningkan ko an pen lo ne sitame lason si jin si arlo pen ke charwo bangke nang do bomlo Bonda ke damdang there ni phai kre trok siani Khanduli ahawar langlong choralong ke do Karbi Anglong Cinemas Council entry tax get Khanduli achomang atum free dakar ni penamat ahoy ke do Karbi pen chomang akhayang bong nang tenang nete nepo alam ke do kok ajok Inglong aso khaingyang bong non puanta chetonun isi nang dokoklo Halapu Assam pen Meghalaya State Nyang bong ahoy ke pathir ji po alam pen Assam pen Meghalaya ACM jingki je thambom apor hut ahoy along ke do arada tum pen ahok pedalam ke patini ponji aphan pura ke dam tang pai ni phai kret chogani Assam Cabinet Minister Piyush Hazarika West Karbi Anglong Khandulia long an nang humrilo Bangso hut Karbi Students Association mai phu mirjeng kropen kedanglo ke ongdung kes ya tum chitong dun si ahokalam the jingki chethan dun Bangso hut klardak pen kachingwai longle aputhak kes ya mai phu mirjeng kropen ningkang samse chepaklang pon nang klang rang do jongsi kumane atum hopu Meghalaya pen ladak Assam na kedo aninghang la Assam alu Kedu tung jongsi Meghalaya aning hang kedam aning hang boleh lang tuman khangra taun ipu la soal lambang ke ninduk lo la lambang ke nil tume ke chakro dekte Alang li pen kaning je pona teng ke nili tuma phana bang ke apranga teng pen ke do ahoya teng si nangji jongsi Karbi Anglong along le Meghalaya aphan pidun pulote bangso hawara long abang ke non Manipura long Amihi ki thurmon ason thak si ladak ta amihi thurmon chi pusi kese mai phu mirjeng kropen ningje pon If our land will be transferred to Meghalaya then I can sure say that the situation will get worse and it might be the same situation like in Manipur and we are afraid of the lives of our people and the properties of our people. So I once again request both the government to just stick by the constitutional boundary which we existingly have. Karbi Anglong alo ke do akhasi jantia garo akorte injer do ana phansitami papi dolona alang litum sitami Karbi Anglong aratlo sitam nona bangke longle alam the puthak
lasi long le alam abangke arsik jidalam thekuta KSMI phu cross ang hupen ningje pontu. We have accepted our Khasi brothers, Garo brothers and Jaintia brothers who are living in Karbi Anglong as our own. They are the citizens of Karbi Anglong. We have no problem with that. We live with them, we love with them, we play with them, we cry with them. There is no problem with that. But the issue is about the land. And everyone should know that land is very serious issue. Nilitum bang somai kang yapan ke kham ke don kali. Athe nilitum ke nang je bang ke mon samsi ke nang ji. Lapen ke bang jilangani bang so ke charwo nang dokok na pu abang si ke matha. Lasi longle ahoya bang ke do tanga teng pensi pado ponang po lahen lo pusi KSMI pu mirjeng kropen ningje pontu. We are not against this meeting because we need peace. Yes. There are many violence that has happened. And we are afraid that this sort of violence doesn't happen in coming days. So, like for building a peace in this area, in the bordering area, the notified constitutional boundaries should be accepted and should be maintained. That's all. News report, Karbi Anglong Live. Karbi Akhai Alam, Lun Tomo, Nim Rokom, Chanang Chipu, Kamathaver Abangpu, Karlitang, Bonglong Terang, Pinyani an, Ingdenging Koiraisi, Karli Ani, Karbi Lamed Amai, Keronia Ropenta, Chikimodun. Metang Asai Hemalong Kedopon Bangso, Kachikimo Amayalong, TDP Pen, Ramsing Pangcho, Joyram Ronghang, Hamlen Hawar Amai Pen, Chunbang, Ramsing Gathar, Lapen Ke Ongdung Keroni Aro Klembangatum, Chetongdun. Mayalong Ramsing Pangcho Pen, Bonglong Terangapan, Panrong Ponsi, Hirjir Ijirta, Hir Ponsi, Jaimek, Pachun Pon. Keroni Pen Mohanteron, Karbi Anglong Live. Tang te pini Karbi Prime Time Aberta ke Lapansi Kang Ton Paniklok.